me medink unse week medink kan bo mahama ne busuafo dua because bibia de say omo na hye Kevin Taylor se ena waba Ghana ha na wodi se bi Ghana mpanimfo ahemfo ene se bi yakonwa kase a eda santimemu atem ene ye nana atem wodi chief imam atem na wodi gamancha atem na wodi osajefo amotia Filipini wache hene so atem entino bibia dedi na Kevin Taylor matese yase akotena radio good say dwane num se o Ashanti regional otumfo enana no le chenchen me ba cho ene den da be no otumfo ye wonana warning way meeting come Ashanti regional minister warning because now he share security e Ashanti region so Ashanti regional minister whether say we be o party a wosom no NDC ana say we be Asante man mu ba ko yi we NDC it means we ba Adabraka e ho na omu headquarters e wo Accra we Asante man dey na wo tran santimem se Kevin Taylor yete se Kevin Taylor aba ekura bia simple wasantimem a ene minister just say udwane we no yere no medwane fra santimem because what ho emma udede ntwie bi tisese ebe kan frani masem ene se bio ensema ensem fata e kire sikedwa ene ye nananom ene asanteman na se wososo enioma boni we so say ya regional minister ene obenu hu se wo ba politics obenu hu se wo ma mempo wo hwe baby edu no e na ye kan ya ngofo bi fi se social media na ye kasa keke hwe some of us no edru baby ye di eti ene emoja mpo besa gi asanteman spirit no see what he said ye nananom ye na we are ready so ebana mama omunjoki it's not about police military or tama na ye nananom ekono omude omumoja ene omodwa pade no mububia ekonja ti asantema ho na eni minumienu na ye di eso mfaso egi muani munyam no omo anhwe omochi o omodwini nchiri ma ho enti enim guase bia na obi apeso de be cheche na se beto asantema so enipa ni we will go after that person na regional minister na Kevin Taylor ne de onye bema na me I am very disappointed ewo eye you can say yenuanom enkremufuo yenuanom nkranfuo yenuanom igwefuo yenuanom achemfuo obi bia o tribe ewo especially enkranfuo ne empepefo mondo so nkran apa hwe baby a Kevin Taylor betra ye ewo eye you can say we cantonment enwa enchen baby a James can say labadi mami any baby a Kevin Taylor tino just 5 minutes walking distance baby a teshi mami wono eba hono mono be 20 minutes ubedruo baby a usu mami wono just 10 minutes ubedruo Jamestown Choko any 25 minutes ubedruo baby a Nima mamubi Newtown ene eye you can say Fadama ewono yenuanom kremufo se mudo chief imam na mudo kremufo mpanimfo na mubu Islam soma this is the chance say mu take the law into your own hands na mu deal with nipa bia opese o sabotage musom no destroy musom ne mpanimfo Kevin Taylor we have beninam kromia sesebio obi foforo ne koye yanka moto ene nse kan de ko me pa cho Kevin Taylor is it because oye NDC ni ntiana so it means yenuanom kremufo ene yenuanom Muslims modo NDC party no dan musom me se Kevin Taylor ye MPP ni a enka me yi me party atonchen because me do masanteman MPP obeto asanteman MPP crew crew ebetimi egu anytime Asante enye crew Asante your mind Asante ene di twa me fruma
asante ne de tie me ketrema so asante ene ya kire me na ye me kasa meti enti no eno mintimi mfiri mu da gise Nyankopon ato ne sa afre me na minim se sikadwa eti hoi minim se nananom ensuo a etwa santema ho ahia minim se abosoma etwa santema ho ahia no se ne ye nananom ekọ eye bosomtwe ekoyi apa ye koya amamra eni enkofo enan bubuo enkofo ewuwo ni ade no the same thing we awa be ni time na aso no aba no ba bewu nti me enye monwa nananom na atwe na ba na me se John Mahama say ye no krese wo na wo hye ana say de ekosu na wonim hu bi say ye de Kevin Taylor koda vice president residence ye de Kevin Taylor ema national security for ema state protocol for na ye wi so aban ye taxpayers money any bibia wo ya aware wo national security coordinator wo defense minister wo interior minister every few wo de ekọ na so na wo ya aware dia enem say eye John Mahama adawode onan bi si asante memu no adawode madam pacho metunwai adawode onan ebisi asante memu no abosuma ene ensu atwa ho na ahia no ene woni ni nyono omumu bu fom omu wi omumfa oyere no manase me se me de asuo busomtwe asuo kusi esu a asuo kirkwatie ene abrewa John Mahama ensuo wo kro ba akoso na santime mu ensuo gu ono no we ensuo e kro ba akopesu me se ensuo busomtwe ensuo kusi esu a edoso ba akotie mo ne ayi ye kan se ayi we mu na bokwa ache mu ne we mu na wo se wabaka setia santeman se wo de elupre ne beba me se ensuo busomtwe entwe nko hye ensuo nim because wo de elupre ne beba bo so twe so na bokwa dane no se fomo so na obefa nso a unya tra eye asante eni achem ehye no so pe mamponku nim na mo bo nkohim yi oma omutie bia na nkrofort bass nim kan ho omu de yi omu omu ajimi no omu di nachie enti omu ka ho because omu hu nyansa nka nyansa samo nkyere na omu ka ho obi bia ote ne nkyɛn bia even me papa kra te ne nkyɛn kra ka ho mother baby edru no mother meeting why obi ba so no o baby edru no gise obi a oya obo fa na de fa ana be so nkwasase mu yeso hwe say ye wo mampani up to now